Bwana ntuba kuthawatanite na Batru kirorwa rekire mubango yua kugukia ntuku ya Jumaine ntuku iramire bobo ingi bareterete kuona mwerekera yua mbunge ya county ya Meru bo kithira imakane bira barethirite bake na bi wikerwaria ruo kuingata governor Kawira kumetine ruketha rukinyanira na obo true to their ones majority Linda Evans Mawira Karia no kithira iskuma notice ya motion yu ntuku ya ruare na badua bari na mantu era babangite na maiti yareo ya kwana ya kuinga governor Kawira itine so ntuku ya ruare tuketha tugone mantu ya kinyakiri TV ya wera tuketha turi moko mokuma kiri mbunge ya county ya Meru twikuone makarekora ketha yetana mbere kendo tira mumeru na kumenya mantura ya kethira ya yetana mbere ndene ya mbunge ya county ya Meru na kiri genesis ya mantu ya onthe kwina baraba ambiririe rwariru rwa kuwanga Meru etitite boya twina Franklin Karuti ni umwe wa baraba ambiririe rwariru na dena MCA wa Kiegoi Antobochio mheshimiwa Timothy Mutwiri Kabako no umite na ramantu ya mainge ya bwithikire ntigo endo ya sokera thai yareo okolea ira ya thalilie mantu yonde ndene ya county Meru na kuretera mwerekera yungi yo kisiasa na rukiro rware bane babongwa ati kwariria mantu ya na imbibi ngwa Meru bo expects kuma rware mwanka ntukwira rwariro rugetha rwikinya kire mbunge ya senator na batukulugra 40188 ni namba yetu SMS through live kire Facebook through live kire YouTube na nkethira nkithoma ntumiri ciaku kana comment ciaku twitana mbere na mubango yo bitawa mutembedwa karibuni sana mheshimiwa no atakinya mubango na yo Frank yethera kidogo mambere na mheshimiwa mheshimiwa karibu na kethia ntuba Kiegoi Antobochio na utwira bwana utwire ate. Asante sana Edwin. Pombere kabisa uimbeta wa Mutwiri Timothy MCA Kiegoi Antobochio na MCA wa deputy governor bwa kombere ni ukethia Meru bonthe na ntuba kwa Kiegoi Antobochio wont ikibera rwari yo ntuku bautesore muno bakunyanya sore muno interview yetaba utuno interview bingi na ntubo wakwa na ntoinderirwe ngonke ndarema na ndero ngonke mpuru na mpuru atine intobia wonde birahe na bibia constituency so rwari twetete kuthiria thina iratio thena ara assembly na ntuku itekura ya mantu ya kethira yagirite na Meru bonthe kona cionthe bakaumba gwithira bakiritro ngui pure baikutito. Thank you. Frank uri mo baraba ambiririe mantu ya irio yurio mutsemo ni yo apwithikite mawa and now untu baraba bonthe bothirite bokiririra na kwa Meru ititite boya duari ntuku ingi inene either change mwerekera yo siasa cia Meru kana break siasa cia Meru feeling yeku na uwebu waku onto bontu kwe. Thank you bana Edward mbere yanke thie Meru na wa Kenya na ntubetu ba bonde gora na rwembwe ndi na kuiru kunene no ntobwa kuona kanyo ringi tomba kwitha twichemania methene ya weru arato anjiririe still kwa Meru itetite boya na bora wa mburia what is my feeling na arwa nindiwa reka wendi po mwathani buthithike batu itotere ngwire let the will of God be done. Let the will of God be done. Why batu itoturire turawa Meru itetite boya bamabona yatu kuinjira ngavana Marina bange bona yakatu ino thuku na ngavana lakini uni as Franklin Mwiti Okaruti I have no personal grudge na ngavana wa Meru ndi muringa era inyathimo nurate o yatu kenda kumenya aliewe nora kuendelea really for sure kinya last week nda muringirite Tuesday ngendo muringira tu no mweni karenyi tene mwatha lakini atombere boya thimo ekwa de anto amonkolo miuteri imbithirito enke mwerie tu muringira twaranirie because I have no personal grudge na madam governor lakini the thwande na that opportunity ya kwaraniria nwe kenda meano enda wekira muntu inyainya no munya uto wekira inyo kiwa kaka uto kuweyo we have no personal grudge birabia ndifani ideologies uria wetanire kimathwania na andre nuchibwa ibwara na ile na mtu maybe
tugera na iwo tumbelewa kana iwo ngukwelewa bubui bugaraniria bwatethania ini mwankara tukinyete kankwani wendi wa mwathani buthithike manto batu itwari na ground manto injarene cia mheshimiwa Kabako the youngest MCA in Meru nora kana ka assembly Meru kagarere wonka the last born na tugera ngaibo ya nonto nonere mianto anto no van despise mtu kwa kimo kana kinya age kana araumite lakini ugethwa na kuona kuraya anto bai kura bena pamwe baito inya doctors bete goya PhD bena hadhi kubwa bena nyambeja tio na ngari nene ndubo ndeno bazumbete na nyonto bonkete lakini oyo ninamvulia kofia kerebo ndeba miru no enkorere wonka na bena mwenda ithile ndre these people ninawapongeza lakini kankuatire wendi wa mwathani ibukarike ndene miru. Okay, Mheshimiwa Kabako, for the longest time nwithirite ukiwa kwina mateso ya maingi mno kulukirite na yukeni nkethi cia mwenda ithila mbira ndipo kethi sana Tugethũka. so uwe na mwenda ithila ibo kulukirite mathina kathomba now umite wondinera deputy governor umite nyato kulukirite mathina na munene uku kana deputy governor umite wondine lakini ando kulukirite mathina ibi bitumite kulukira mathina yonthe Mheshimiwa. Edwin kintu kia mbere thina ira nkilukirite mbere kabisa kianjiriria kurwa una ngavana batari bekwatania na ndinji ndanjiririe kurwa na ngavana thaira ndikulaithiria ndona cancer center kwari na cancer center ya propose ita Nyambene yatengeri mbesa 1.5 billion na inyatha itu kwaria kiego ya ntobochio Kenya yonthe iyo wangire itopete na iku na murimo cancer ndego leithiria ndona cancer center itite Kibirichia na twina machine nyingi muno kirwa cia cancer twina machine nyingi level 5 Meru Referral Hospital iro ndanjirie kwaria ndauria kutibwa na kutiumbikana cancer center engi niye kuonekana endwa imenti na ukimenya Edwin antu bawetu tika antu baraba tuwere kura baraba ingi tiabe na uwezo na tiaba tika ba usiumba na inya na muntu with thai antu ba Igembe South na Nyambene Kariura ikari antu baba ingi tiaba kumenya LDO Bureri ndona ibo boe ya cancer center area ya Nyambene kwa tuika mtoro kuma kiego yoro kuma bwa katio uroka uma saindi cia north na anje Mutuati uroka uma kona cionthe cia iriwe Nyambene akaomba kuithira akiona mbia kidogo sio kumba ukinyara machine cia cancer center ile lakini mantu jara yare manya so bi weekend to gembera kira kia tumire turanjiria kwa hatania na gavana ndekwanjiria kwa Ntubura ili kana abo ya muno ndekwanjiria kwa Ntubura kwina ntu banjiririo ndingira bambira wo kwanjiria kurwa na gavana na ndiragwa ntirarwa na gavana no ntu tukuwe undara cia mantu ya cancer center no yo ndara cia mantu ya ku launch thogwe wakwa ndeko launch thogwe wakwa ya kiegoi ira ya 4.7 million gavana arona nkiaria mantu ya cancer nkiwa cancer tibaigwita Kibirichia baigwe ya wetu na barabara ira mpete yongwe 5 million ekathera areta contractors ibareke kurutangui so au iyo ndo yanjiririe ikwanjiriria na ndona automa ndauri kama muno groundine antu banjirio mena muno bakiwa mtu kaina ndo ati kwenda maendeleo mantu yonto ya ironda wire ankirakiri twi Mombasa ndona ndinji trip ira ari wita yukanso ausuno ngari akwanjiria mantu amaingi na ate kwaria no akabirite iro tatura mtu apa tuweta tukaria TV-ni tukaria tukaua miru ititite boya ukiagwithira deputy governor safari ile wito deputy governor bangi cia counties ateta kumenya yara ya batire kuendelea county baraba utumo sister ba governor sister bawe na enebo dawa ntemi yako support nteto wewe dawa nyoga agwithira manto ya maendeleo ya kaura then deputy governor naye we shima umite ku au miete wakwa au yo thina cia njiriri na thaito gwaria Edwin utemurandi nyayo moyo gwithukie gwi antobojo kinya flagship project kinya flagship anything utebia bya gwithu ku kinyambi so kangwa tu inya woro ndabarombete uregeri nkabera antu bako ndegere utebia gwithu kwakwa lakini kinya kurabi bwithi twese indisia Nyambene na arabira bibwithi kite nao bibi inge mandibuti ya inao kinya barabaronka katukwaria uma
bara baingi baronka bonkete mandibuti miringeti okona. Wow. Now, Frank Kambe Kiriwe, MCOku, and I want to be very specific. Taku maybe bone tena inya mno MCOku ni murengo na yoa gavanari na riwo tino gavanetite na kala zimithiro kinyo saina gavana ukiwa gavana ne watama nyimbia saina wondi nere umete uwe nonto MCOku ena stand ye ni democracy we ibi bwana bibi yukumedia now. Personally, maybe igoro yesterday after maybe I kuremera kwa mama mono na aidora na umu support we maybe na thani tutucheki yoro ta wikiria yeko na rarinture na nara natho aenderia yeko some checks, lakini to my surprise kile antu banatho maybe I would not like ntaroma natho kuma ndirachi eti mboi nkurombe eti kanatho completely na mheshimiwa natho itomi bira inene bitumite area kwa append signature kire motion yo impeachment yo madam governor ne ati Franklin Mwiti Karuti ari kampu inera ekorona madam governor na ibu ontonte nda kwa append signature. Not even a single day ndarungama anywhere ke criticize kana ke ora mheshimiwa Joshua Mithiaro Kastare, not even a single day. Na ntukwera to chindanire woni aroyete I am the only MCA ororomba kura waetire ntunene aramukethia ndira mwero okiti mutanochi okumbana itera antu bana thongwe ndaihanira weta ko mama. And from that day ndachoka natho nkibera mbeni etikia natho kuri we nagu kuliunga nau aibera na kuropa but woni frankly ndachoka nkibera ingoro nombete nau occasions kuliungira antu kubakethia lakini kanywa kwa ntatumura mbwa ingorombe tika natho why winte mtongo ndetatho kwene ntukwentiri tutanjiria kuromba kura na ntira wo imbi kuromba buru completely na nto ba ko banatho na nto beto ba mero they can attest kino nto lete mero yonde mimi sijasema ninataka kiti gani na ndire na uwezo ba kuromba indi kira ngenda etio kira ngenda daromba lakini ntawe ngorombe tika natho mheshimiwa Joshua Mithiaro ko blind noe ati wanja na eteke the other team ruare neta append signature mwanka da ya ta append as even the motion notice yetite kwa table na rua atera watanira na bange no nkona ichora mandra governor mwikira nkopie queen mwikira ke Facebook wewe he is now becoming the best blogger torene nadu. What I'm requesting him with all due respect and humility mheshimiwa kwa nadu because kinya ke governor I expected kiomia ke kana kila ke adira mandra governor nara mutede kurura barabara ya mpitha wita ndronyo inge tore etho in the flesh kuma ka ndronyo kwena nara I expected that amutede kuthithia barabara ekalulumere bwetha tua ekromwaram ne compacto kijangari menya wita kubweya I expected that amutede the security roads chieto cha wita nara nata cha wita nara bullo itongo mesaiti I expected that isindri classes ira anjireretie na ira mheshimiwa mutora anjireretie ati ika corrected na ita corrected ika bwethwa na chiethro chietete boya. That is what I expected, that no ntonwo killing it na mama na namwete mwanka na arua. I expected there a project cha almost 50 million lakini all the same utebo bwa karika only with all due respect mheshimiwa Mithiaro Joshua I respect you and even today only MCA kwa ngetu onge utewe mbona no huwe the only thing byangu kuromba eta nara MCAs bange bari eta oringe kura oni kinya onandre thaito kwaria mheshimiwa utete nkwenda utebe nrombete kaunti mutembe kutuika ka kona yaka kwebyo nkwenda uteonka muinilia onre manto na yako ya kawaida ya kwariria mi so noenka utiere ndene ya igebe no ate apendete signature kwa kumromba na ete MCAs bange awatane abakabako aja ute mwanya yake na kabako otebia atetere wonka no otebia thithirwe kinyawe
na wonga ne oro athani wetu check na mandra na ya wita kwa wethere na person interesting no mheshimiwa kaba Frank wa eta mantu ya arimo ba ICD mheshimiwa ndakone uketheta ntuko njokiwa arimo baraba twira biritanirite banasare ndene ya wondie ku utekinyo mora consistent kiri recruitment ire endelea ya arimo and bukabanga urabutitikiria antu baraba nankiringu ethai be ya intruders skuru ire ritana ni arimo ba uri mheshimiwa utamenya kwenda process ya kuandikana na kithea utamenya kwenda process ni atantu bandikangiro wondi ne kute kumenya bere Edwin na kwira oni inye nkuibunya ibu muno kiba swari mu baraibandiki nonto skuru ya ura tena mire skuru ya ura ndeta ciari ba ICD turabuithe mucemania abo na twiko buithe mucemania ciari parambira mwarimu ura bakwenda barenda mwarimu ura withirite akiritana nabo ura withirite aki volunteer kurutana na ba muri asiringi manele ana na kethira na kabirite bambira nkabatetia kuandikithia mwarimu nkethira npethetia ate batethetie bunene na mwarimu ura na area manga ntu bara ba apply tengu cia ICD arimu na ndaringirwa ni arimu baba ingi muno arimu bara ba yondingira still indetete nyaluluma skuru ira yongwa ni rari na replacement ndaria na ciari ndabera nkabutetia mwarimu ora orethirite akiritana na benu ute interested nacio mwarimu ura ombe kwithira akiandikwa unfortunately ikwari still na mwarimu ungi urutanite miaka 18 manda mwa evangelist meme aumite rutere rwa itumbi ethaira akiritana itumbi arambelenka muno lakini ndamuira mami kibura kuri na replacement na araire cie skuru cie ura na luluma skuru igile aki na barenda mwarimu umwe kukethira kuthuki muno mpendereti antu baluluma mwarimu okuma bo itumbi na iguru na kiego kana mpendereti antu baura mwarimu okuma kiego ina ure depena miria kuo na antu bara bethirite nya bakitheta bakiona bakiwa into pikiego antu bo chubita cia jebo ure ora tuna public participation da berire iturari na yakwa ya sub county temanto ya mama astuka akaibua bua ira turari ni kwa ya sub county na mujumbe wetu Mheshimiwa John Paul ndabaira ute kintu kinya kimo kia umanya na ngavana kia kiego ya ntobochu ukakwithira kwi bibu ithikite ureka na riti na ngabya Mheshimiwa John Paul so ndabaira ntemea kuyukia mwarimu kuma ure kana ndi muyukia kuma na centro ati na ndi muina myaura kandi muikia luluma ndabaira nga consider mu bara bethirite baki volunteer kurutana skuru ira na kurutana twana tura nontu no bwari mwana bamenyaniriti abo ni arimu bazoyaniti abo na ikethira easy twana tura to nasari kurianira na arimu bara bethirite bakirianira abo na ibo bakwelewa thina cia twana turiku twana tura lakini mantu yaraito ingilirwa mama tureta mucemanio tuikwirwa president ito watanire nwe tuita mucemanio gavana aratuira mantu na ararwamirie ibu twirirwe tu MCH atura na arwamirie mantu ya kwandika arimu ba ICD utimbesa na ararwamirie mantu ya nurses bara ba apply tengui nontu nguire cia ngazeti na nurses baka apply so atuira akurwami nguira cionthe nontu kutina mbesa na ubwa bura ndina bunya thai Edwin itandivai no mheshimiwa ntio kuita ka gavana advertise position within mbesa na no CEO county ito enda kuria kiuri lakini tutina pa no ntu tu minority twari minority antu mwanja bara toturasua residents tu utebia tukiwa kila ndora bainge bakua mantu yetete boy bubuya na utebwa uwe yetete boy no ntu yetete boy ni obwa tubo kuya waku kuya kuintimidate kuya kurumu ukona no wasetha bwana ogero wa maswa njukwene kuina twist baba okaine do twist muntu munene mugoro weringe do twist ya wine tekenda so takwine nde inyabongo bakira nontu iba witikirio timbesa korere kuina twist na arora kwa kurira bore tripaimu ari una dai trende ero yo dai to onke purusu manta ya yo ndena ni Edwin arimu bara ba yita ba apply ngui ba ita interview na whatever iro bandingaira timo bambira bata consistent na yomo aura ambirire wengu yake kuthuku ethuku iwonda ndimini eta uwa ba ibara baretero ikabako pararitwa so ndamwira ni mami yau yombe ntamenya indaingilirwe nuise wengwa uni nti access office ya gavana ntikaribia gavana
so ni ndari na uwezo bila ndari na uwezo bwo kwethia ikwaria na kwira antu bakwa ntiwitikanirie na uamuzi bwa gavana na timu yake kwandikana bara bandikire arimu bara tikumenya abandikiro ntikumiba bandikitha yun so na ntikwenda kumenya ndenda kumenya ethira antu balulumoro andiki nwe bakwenda riu nkamenya uga gwithira antu bauroro andiki nwe bakwenda nyare onkethia ate lakini tha inte kwenda kuingilia mantu ya maingi no ntu inkom indere antu ndabira tukamba gavana batibitikia na itira pipe cia kwa pipe 4 yare yana pipe 110 out of pipe 465 matangi 375 inyari moti iri ya land wakwa matin ruari ndero contractor na ari yo thoko ekwe 4.7 million so ibethre bagimenya na berendi tukamba okay Frank nindironere babui buri timu ya senator ibura ikonjere poeta kuliongera minister I don't know Ati okuthenga bwana ugo ndirone buringi mbica na ciambirio zambazo yes okay so imbi boretete kuira ngichokia kiuria kiu kia office of the senator wita Nara Med level 5 referral hospital na kuya ofisi ya CC health let me hand something kirimantu ya rimbaisi ndi bwe kinya Nara na tho kutetere bweya case ye monne Kandale primary school ara mwarimu aritanite over 10 years na apply tengui na ite shortlisted na are among baraba koyo lakini nguira yathanirwe muntu omuchie na nonto akuthanwa muntu omuchie eriteri kinya mbecha nora urutanite Kandale 4 years atewa so I want to recommend na nguira mwarimu o Kandale the head teacher akaambirio ro tumero kuo una ite arachi ariri no tewe nkuthura kinya muntu onathu but it is very unfair windre Franklin mumete muro mutua ngoya mtu kuwa muro mutua nkamwende kibuchoa na kibucho ikesiereana ana bathomera isindri from that village ana boba korwa ande kware so it is very unfair wona mheshimiwa kabako na umete either kego yetomi korero akarita mtu kego yetomi amwende lono kana amwendia antobocho primary ndera it is very unfair so ntubra bathiru mwarimu o Kandale primary school na aritete ngwe for 10 years in over 10 years in that school na atore iritanirete I want to request madam and teacher with all due respect ibariteni mwarimu ora ara obunge na cho gwara umete na aritana yana bana umete kaba muriteni na ate andiki no na ari volunteer oni ngaita Kandale personally ngaita oni no mbete ona kadhide muchambo yo korea mwarimu miaka 10 kana 20 no mbete achore ngaita au mwarimu ro Kandale airitendi ara nonto achiari Kandale arerero o atwere iritete kuirutaniria kuritana na bara free akia twinto kindrogo ni achiari akuriara for 10 years then bo muritarenge ayana muchi kwethiate ayana muchi kuthithia so mwarimu endi teacher Kandale na the chairman wa PA bwana George na chairman Ombondi bwana Kenywa nonto nkubomenya bwethe itene ni mwarimu au utheri oni nde Frank nkathithie muchango ngeta nto bamero bonthe ndi na chore kithumba twite o thithie muchango mwarimu ura ariyo ariwe miaka kinya 40 ri yonde agethirwa yo fair enough no imbura bicha yes thank you very much mantu ya maingi ya kwa rukusu senator ngakira angethia senator Kathuri Murungi ni antu bara batiukuma wo tuku kana rukire kana thasta uthwane no enderie senator Kathuri Murungi mbecha aka change mind yewe na change what he believes in Kathuri Murungi atheretwo akarire mantu ya oversight consultation akithithia oversight yewe ati ukire ya thithia mantu wengwa Kathuri na consult other leaders Kathuri na tanari na MPs ba Meru akolomande together with all other leaders ba Meru bakaraniria yesterday ka ofisi ya Senator Kathuri iretete ko fulfill a promise made kiumia kia thiro on Wednesday Kathuri through foundation ya Weka Mashinani Foundation na foundation ya Muchoro we EK Foundation kuma Canada itwetere kulunga Meru General na toeta kulunga Cancer Center kama Mashinani Foundation na EK Foundation
ba promise ati ba atetheria Meru general na ndawa na hata equipment equivalent to almost 1.1 billion mbecha irarombere ndona pamoja na foundation yewe twewe tara si ne yere atwethira itukuthithagia consultation na Madam CEO acting deputy Madam CEO Dr. Gacheri twaraniria kotwika senator agathethere mubango yo ukire cancer center Meru kenda yeta na mbere nonto EK Foundation bethiritwe bakindili na mantu ya utethania mantu ya cancer along East Africa apromesinto last Wednesday kenda witikia senator nendete ngwataniro na thiri na Meru yetaboya ayata akauria ndona kenda butekaria bukiwa ngabite kwana ngatubeza itoni ya eyoro bae weta kundaliva into Meru general kwa twika no mwanka bareto bichine for that picture taking no sign MOU bae kuretwa to make matter worse CC Health Dr. Mungania are kuandika ati recognize that EK Foundation ata yere kumero we kunwa land Meru aretero ikathuri lakini no ntobaro ritho ne konloeke atenda ku recognize that it is Senator Kathuri Moronge Deputy Speaker Senate wa ureri antobe yabo arandikire anga EK Meru anga what ingavana wete tobauri in deputy ngavana ne CC Health it is Kathuri Moronge. Wow. Senator ayetera aba uria yabo lakini anto andika kinya na muteya indobira bira yebe buloka be Meru general bira yere tingare sia kama Sinan Foundation ithi ataneta ungare yire lakini ateona bu no ntoba kwetho he minded koro weke tetheri na ndre Kathuri anto areta commotion turi osaina MOU tu ai tu katuite cancer center protocol ya diatwa beto bichine batsaina badhanania marata badhanania bio computers ya delivered 10 computers ndawa siengereni then on Wednesday weu itwetere Mwero Nkanga primary school because together tukithinya funding program Mwero yari piloting Mwero Nkanga twaende ku Muchere Mpempe Ndrengo na Mung'au na Mauta tweta Kambo Igembe North the same tweta Murera the same tweta Mbeti South Imend the same piloting program kou tukethiro tukithithia tetomantu kindro sustain tomantu tuka sustained for some time to tethere chukurira ile heat na ile siete so much heat nendrot na nara kwethera kwina umo bwa Kanyamo bwana Edward. So senator is a working man na senator is support motion 100% na senator I support oversight from the first day na senator aliwa Meru tukathithia tukinyamuriko tutiambite kuthithia consultation Meru no neto twinde te yantobele safi sana ukelokira mutambo ya Facebook Gilbert Mweti maingi ariwa we may dislike Kawira so much but can someone tell us the legal grounds of impeaching the governor? I foresee our Mbora situation because we are appealing to emotions rather than law. Sawa akawa mantati take what a statement kububoya lakini ariwa can we be reassured that we will not have our Mbora situation here? We have a case that will be used as precedent. How do we jump the handles? Kithi Junior kawa bwana Edward Salimia, my friend MCA Kabako na kiongozi Karote kazi ya kutoa gavana kwa ofisi ni leo. We are very happy. Jackson Mudhuri kawa good morning bwana Edward, say hi to those great leaders tuned from Mlolongo, Machakos County. Salimia watu wa nyumbani sana. Thumberedia massive asante sana kwa Kawira must go for Meru to be renewed again. Na Simon Mugeria kawa there is too much political conversation in Meru. The media should highlight other coverage in the county. We are playing politics 24/7 and we forget the socio-economic development of our people. Now Mheshimiwa Kabako kuri ukuri yawa kauria
bwina legal grounds cia kwenga governor kana ni motions bwina cio cia kwenda kuona ni babui kabukuru wa governor. Thank you very much Edwin. Legal grounds cio cia kwana bwana Edwin na mbere antu ibareke no bua nonto kethera legal grounds iteo tutiwa tuka impeach governor nonto timbi otemya ku impeach mutongeria nonto bo mumena otemya ku laitha muntu thio uwa wa muinga ukona tutemya kwithera tukilaithiria governor tuona na wikira boya tumuiberuru ritho tuona na gure boya tuwa twa muinga so kwina legal grounds na some of the legal grounds irantu baba witaji inyabo ngoiba kuimenya groundine nonto iba kuona behavior cia governor iretrete akibehave wote menya wita waibwa kama shinani karetire uria muntu okudonate dawa Kimeru County so governor nanko bienene atiomba ku lobby araomba kuruta dawa cia wetu nonto kintu kembere Edwin dawa iria cheretero ira wone tukilaunch ntukwira tukilaunch iba munya tuthuri itukurungo mbica nonto ingomenya bira bia box ine ire ikodom lakini nteta kuthalia bira binge biari kuona nini ira cia siri interi so lakini ntethalia nonto ngiakulwa nthanie mbona nye mbica ira we nyori ngwa we nyora thirwa we security bwana so ni ukira okay ndawa igerwa siku launch ikurito iweta no tearia driver bayeni akiwa Meru Black Steel listed ni Kemsete omba kwa ndawa nonto bwarando itiona muntu na irando ri na ritite nani na hospitali cietu tindawa irando riri etireku wa kwantu bandingire timunda baira loyitu ni bageibo bogiomba mbithia twambira mbithe ngala ithe hospitali tindawa ciekuo na bwambire mbithe ngala unji ndawa iki launjiro na racia cietheriate so ndetire turaringo mbica turero tuku release ndawa yeta kweyanwa wonda ndimini baberu ibo bakeya ndawa ibo baikia ndawa masibitari ndaringiro daktari wa uki urabi uki ambira box nyingi birabye ku condoms ndamuria nae na atanke thithia uni bwakwa bwari tu eta ndingwa mbichora kuwerikanire twinde nonto ote waririe ote MCA waririe ote oringetheria box chererwa kego ya ntobocho ikuwe ya box kithomba ikuwe ya cianona lakini nyoka urwo ni yana cietre cibitari cietu tuwa Edwin so babu ngwe yanu yare kuringwa mbica ibyanto kako nyate ringe tukiethia utaya wakanyenya kakwaria ko comment uwe nyambi ngavana yegire akauwa timu ya Gembe South tukabanga muraini yau tukaringo mbica tugethia akauwa ndawa ikaendu iwonda administrator ni no tubwetikira cia kurithungwe kari unenya ba mushimi bothuri na kura sometimes kuyo kinyira Edwin ukauwa kothikiria ntura bakuturite nkuringe tuma bunene muno na nkiringe tuma kirando na ntu bako bati kwenda kwelewa imbi nkuthetera ndauwa arache kinyira inkire thai mantu yete buraba antu bakwe bakwenda burantu bakwenda that's why undakirire na ndawa ethera imbisa buruantu babirirwe unimbete ndingwa mbisa kambete ndingwa mbisa ndege box ira then mantu ya ucheka ndawa bacheka bongwa na bandingira baba ngenda bera ntethie ni nya babura undi ibonene ndewe eta ntukwira ndetere ntobo chu dispensary ndarita simiti myuko 120 yumirite kuo ya last regime ndekweria kwaria mantu yara ndauriro mnunkira wa unyankutheta na ngavana arari ya contractora wari na ngwe gwaka maternity ya ntobochu mwankaru ari maternity iro kya wita maiya ya kayorere kaya kuthira ukuthira ukona so ni birankwenda kwira ntobeto ibakire twari majority net itotibu motion na itumo support tebu nene utuku iturathoma grounds isira post nya Facebook itolaithire grounds ya kuimpeach governor tone tu na grounds cia kwana na chinge inya cigatira katurone tutiumba wikira cionthe cio takanya cira inge kithumba utheri so isi laithirwe in the next few hours together to assembly to itibu motion notice of motion na ingwete kyote member inyomwe uti contribute inya barabeke mama nkwira umendwin kwiwike mama nontu ende kuombira ka ukira ngapirari tebya mama ngana ukira mama nyamwetheri uthugu ndemwira na areke obwa ibareke no bwa ibamenye kwina antu araba bathurire to boy bana mwankatha ibara ba support motion daitu yantu 63 tukelo gethetie baraba kwendega antu turenda antu 46 so toteko noana na ira iteku bara ibakire tubagwithirie mantu ethera be no bwa tubagwithirie mantu bakia mantu yabwe okay Frank during cheke tuko ya Jumamosi nere ne karo na ranchiro bekira mheshimiwa Mithika Linturi CS wa urimi na Dethia mungi no tweke mwaria wa Meru ntubo ibo ayukire na njirenge ni athiati ba gavana na Sunday gavana areta aromba bunene
arauga ni afilisti bara bare nara thini ya Meru ni afilisti ba na abendere inye ku au antu bo batibwa nonto kabo muriria thine mutongeri wa Meru yoro ituronere njuri ingi ni kiumira nterechetiania pambire kuwa mantura yetre na mbere ntukura yare mantu ya urongo na MCA Bameru nika bakulasmithwa ni njurira ku impeach governor ni nontu tukuona njuri kinyo kaiteneka bakwa kwina kugaraga kwina mugawanyiko kugira wenya kwina njuri ya kanisa na bura from where I sit bichi culture ya kuntu ebati kwithireke respected na antu baeta kuringana na culture yo imbie ku happen Meru. Thank you bana Edward. Mbere uni winchiari pastor. My father is a pastor. My grandfather, my late grandfather, mzee Ntwerimba, naendele kurest in peace. Ari muguru njuri. Yeah. Na achiere pastor bana. Bele. Omo oya IPCA nonge wani Apostolic Church. Lakini kwitho ari muguru njuri ita maanisha ati umbo chiara pastor. Kana ati umbo chiara na babea. I was surprised last night kuona elected MCA wito wake ambi ngaruni kuma Kiago akiwa mutumanto ethingia na unganerie na ukumirie njaroro ine na waen kiru wa uganga. I want to say this. I want to correct people of Meru. Kinya nara tothoma social studies kwibaba thomere social studies na kwibara bathomerera tweta GHCRI kire mantu ya African religion traditional African religion antu baraba perform some ratios ne injury check cancer of elders, and with all due respect the church where personally I belong and during check, those are two institutions. Na uteo batere kuikiliwa ngine anyway. Kama we ni mchungaji, litango ichi yaku chio dhenjiri. Worerethia ukarethia njurie. Because you are a pastor. Mugoro njuri noe ara. Ukuona even kinyama the comment these other leaders. Iba wete there this is small dispute. Ile ite batere weta ko congest court. Lichi kairwe the traditions the council of elders baka andru. Weta nara centro kwina kaya. Weta not centro. Weta nara Mombasa kwina timu yeta wakaya. Weta centro kwina Kiama. Weya Meru kwina njuri cheke. And some of these men of God bonde a half of them kinyaba mwe bara kuona antu ba murungu bara nene aunje ba Meru. Some of them batiari ne akuri banjuri. Ndeta muntu aroma categorically pastor ya my father aroma wone then Ntwerimba na ari muguru njuri imuroi. It is not. Kana ombere wona chama nikadhera ntamuiwa noroi. Murangiri ntamuiwa imuroi. Muguru twazita kuma ntunene sijawahi msikia imuroi. Ntomucheke Livingstone muguru ita mama kuma ntunene na kwetu wona muguru njuri imuroi. No. We should correct that notion that yakuruba njuri ne akuruba tamandruni mbe hapana. Akuruba raba remo mandu yare mao kona inya pasta betete kwata nirua betete kuita case okona ko iba ita murengo no yura paita nara kuria there now. And I am telling you the truth. Woni Andre Franklin Mueti Karote. I have no issue with the Council of Elders. Yeah. When a line you era barite rangwe na tu bara betikete manto ya yange ya spirituality. Na tu to ina line yetu ya oritingwe. So kila mtu akanyange njia yake. Weta ukumirandira yonge. So I want to say this. Yeah. Manto ya konye Saturday are tree planting day. Tutare nanda to imbinge yare ntuko ya kuaramete na no kuona tuare na minister belle na tuare na PS belle tuare na ma CEO tuare na man directors tuare na MPs bonde ba Meru ara to tete kuaramete
It was not a political thing. Na atongeri ba Meru bonde ibeti. MCA be ya kure anto ba kwa MCA ba nywevo muma yote nyawa naka muma oro tiche muma ikuate bukere ya muma no manga kwetha bwena pouring of the blood no manga ke to nkingo au ke to retherike au no manga bure ya ne na burite there are some ratios either wa bukere muma MCA batare thirwe muma MCA kabarombero maromba na nyakuru banjuri ni arombi bwana Mutembei. I request you one day wete utetete manto uteka wetete konjuri wete okolome odhikirie bakeita mamba. The first thing that happens kwe muguru weta wa amani okuma nadu no urombe tache maromba. And I am telling you the truth. Okay, akuibu akuru bara akiromba nui batwire weta nande tukwera MCA batanywe muma MCA kabarombero barero eteni buthithie the will of God. Wow. Uti mtu anuyithirwe muma. So the issue ya kuanda miti na kunyuithwa na kuromberwa na inyale ntore no asia antu ibawatanire bari bawa when either I mwaria o kulink Meru na national government. It was not political. Uti siasa siara tuare na tree planting day. Na woni tena thina na lentore kwa kingpin ajeta kwenda kwa kingpin. Urauba kuthwa na thina na lentore ni angora no kwenda either kwa queen pin kana ketha kurunge kwenda kwa kingpin no enga withwe na issue na lentore. But me from where I sit, I have no problem with that. Lentore na either when of course we ntomba kwa vini kwa rani ya Naruto leta maendeleo Meru. But now kolomage cabinet na kwa rani ya no everendre na kinya bangi kinya MP ntegwa bate arana area. Lakini at the end of the day no manka bodhe bwena mtu mwembere ara bomutumete ai mtu enu. No tuko time kwenda kwa mheshimiwa achokie kenda to mwaka nyeta bunge. Now mheshimiwa kwenda kuona nuko ndo chokia about event ya Saturday. Yeah. Yes. Kan kwendete kuira Meru ndipere kiatho ke Saturday kiari ke kuanda miti. Purely kuanda miti. Kitaunganitwe. No ora no ntuito ari na mawaziri baile no mwanka batwe ya leaders ba Meru tukiapia kiathone kira. No mwanka tuita na endo ndote miompinga kanyoni ko ari siasa. Jothi naki. Ndi mu siasa, ndi ya ira siasa, ndi ya ndi no ntoboka nywako kurungetuma na ndingetuma kiasia. So that's all ntukwera to right ari dia birathi kuendelea Meru. Na akuru banjori batatu ya muma. Piu kwenda kurea buru kona cionthe baraba kwito ero mumote muma twetheria atia katwatharimirwe ora tuwita kinya ciari na ara tuwita makanisene batwira ibabo tuwikite turata kanisene okairo ibabo tulemetie so manto yara yendelea ntukwira yari ya kuanda mite na ye ya kuanda mite o turi atungeria ba Meru batwi para tuturi Meru county turalaithiria turona every week Mheshimiwa Mithika Linturi waziri wa agriculture iba kwithira beka cabinet na iba kwithira betrimana na president tona itheria tuona twena governor no twende nya wethre eo munene Meru lakini ntukuraba twatrimana governor na president twena governor bila governor akwitha sikwaria kaende utentu kukinyemwe ethra ena development agenda twena president ekuhusu Meru ibora kuurwa bora kwethia tweta na kuru bwana Endwand twetere na kuru nara twetere turero I president na muchokire nkatho nyingi muno na atongeria betu ba Meru nyama waziri na MPs itwaitere na kuru na mbere engavana akinya kwaria atongeria bara bonde bai kwaria MPs waziri senator barerie na women rep baraturomba batu twi abunge ba county Meru ito watanire ngavana na baratuire ituite turitanirie ngwina ngavana lakini ngavana kurwa kwaria na kuru nani Endwand arwamire aranjiria ukashifu mporo aya umpere president kabako na ali na mwenda turanjiria kurumu wangu tukira batu toikirwe kemunya hunta wa yotrima na munya Endwand aranjiria kuira president baba kamaterwe mporo baraikwa kemunya atiaria kinya kauntu kamwe au Meru county na thina ye kansa atiaria au Meru county itukwenda kinyaka eta chata ya university ya campus ira iwetu igembe chuka campus akiwe nyano president tutedio turetere chata era bira areria wimantu ya kutheta wengwa turona muntu ora wina agenda cia development cia Meru thaira ba utrima na president na inyoka thigiria waziri ati aranga cia mantu a Meru cia mantu ya siasa Meru
akiotrima na president arasiaka ua mantu ya antu kuyukia fertilizer mantu ya antu kurima mantu yo talla bikore biro muntu aba ikore antu na biraba ikurema tuyamondui so turaua muntu oyo no mba beta ke president ya kalobi gantu no uginyila president na kira itu wengo twa atu konfamira itare yare akdira no rakinyila baki no rakinyila ba uru na araua muntu ra kuona nwe wisuba na muntu ro kweleka na muntu ro represent ya mutongeria na mutongeria okuvalu bangi mithika linturi na kanya karara karirite kaneti kirara karirite no ntwa ukura imukuru wetu weshima utwendete muno na atunga idibo ya na nyawe ngo atwirite ito support mama atwira mithika na atwike kingpin wa Miru na kutare na ando na mithika gwithira kingpin ukia gwithira twinde bira twina bio itama Mumiru atethuke Edward kama ama batire witikaniria mantu ya bwithikire ntukwira abatire na akaua mithika imutanocia itwacindanire awete ndamucinda lakini president yaramwete nara nontu muntu okio mikono na iwe akuthikiria na inya so mithika eta nara buruo tutethie okuthainto bikeya nange kutha nkene nkairo bira nkunenkerwa na wendelea kuongela me nontu twinde tuyafta wakikisha Miru iwita na mbere. Wow. So Frank nkona dakika chetu kuthira na we are only to kuda some time but because of time the end of 30 seconds yake please no akulukithia parting shot tukirekia iboya antu betu ba Miru unikambire MCS betu mantu yara yo nde turaragia ya injarene chio na ndebere iboya no ntopo yo ya norito and they are working towards that na arua twinde baraba kona yaka kutina legal kana kutina accounts ire kwendekana bakuluke motion yo itenke Weru TV kuma thainya wita mbere bolelie bone what is happening mwathani atharime Miru and let the will of God be done. Right. Utewe nandwa mama I am praying for you 100% na kinyoge the way within this town no kundanira chai ruari na una I'm praying for you mwathani autethi na akutharime Mheshimiwa kwa Edward kankua chokeria Miru nkatho nyingi na nya sana ndi mutongeria DMCA ande vaire despite kwithira ndi wa ejeni ninga inandarimite na nantethetie tika asu antu bako batika asu ndi akue ndi vaire ingosukuma na manto yaraya batire wakikisha antu bakie goi antu bochu ndi bautethuka na ndi bakikishire imbetete obalaithiria boya na murungu embere yora karute aua nontu twirire inga itwiririte murungu tewe nando na gavana mantu yetite kubwa so nkanjirio burtira ngwe nkiburombo orekeri nontu bo mwaka yura ere wist utibunde bwetheretie lakini bionde bietite kucoka bo nene na kankuira nkwenda kuira Edward mtoro kura cia grounds twina grounds mwanja cia kuinga madam governor ya mbere misappropriation and misuse of county resources, nepotism and unrelated ethical practices, bullying, vilification and demeaning other leaders, illegal appointments, usurpation of statutory powers, contempt of court, illegally naming a public road after husband, contempt of the assembly. So yune among grounds ira tuinasio ke nyingi so antu betu ba Miru thikiria ni cietete twacie together to explain assembly na sikiona na so TV ne cionde so itwethire tulaithiretie no tumantu yara yonde yakethira yeka fund na kibuira au murungu netite otethia Miru netite omirito kombone kayabo tarimenanya. Thank you very much bwana Karuti no tubo kuona kanya Mheshimiwa Kabago, asante sana no tubo kweyarukiriro kwarandia na Miru ewe mutege no tubo kuthena baturu kirodu arenkurate is always a pleasure kuthana babu no it's a massive following with the to theater every morning together tugumenithia mantu mwanya uraya wita ndene ya county Miru na muno together turimo kwa mwe ara county assembly Miru tuko ni bibio ngwa MC ba Miru baretete kiri notice yo ya motion yo kuinga gavana etene bakiwa mwankathai bene ground ikwana cia kuona ni gavana atewitithia Miru boboya na Miru ititite boya yangikirite cietu cia thamwanja 7:30 na 9:30 na kiri mitandao yetu ya Facebook, Twitter na Instagram. Please ito subscribe kiri YouTube na kiri tuthiate kiri mitandao yetu kenda bithira ukimenya mantura ya witana mbere kiri nyumba yetu ya Nteto ya Weru TV and FM. Peter Mutembe Edward ithira wina tukwembea. Thank you very much gentlemen.